did this Wompom Nanso, I can't hear my back on you. A bellboy, a Wompom will be a sippy, not a sitter. And you see, and as I said, you media, your friend Wompom would say, a dear brow. Jawade, any Yawade, be abra abonus. And then a doctor for who could have for, I will be drew a young Ebbets Massy, be a dear and pomodino and corner. And see, so person over you may so, and I said, okay, so sponsored you may your phone numbers now, I was screen so free, you know, be due come now, a following all social media handles. Now, you mean pomodino and corner. It is a make us a poem to say, now I didn't so say, mean poem, a Wompom to say. Me mama jo official pastor so afisi sunyame eni ye di ni ye. Se me no mienu. Ah, 1 year nkwa na ode yakọ aba. January ye twa ye chemu mienu kra. Nyame oni ye edi ni ye. Eno nti ye be hye na nimonyam na yakase oje na doye wo ho emma ye da. Amen. Official passion kokra. Say enumere so what kai say wo ewo honum na afia hyase eye January waboa amayetimi edi Wompom ti sen adwumadi esan ba beso ma nanumere enu nti mema akwaba son kokra na bomoden say obeka che wo nua ne say Wompom ti sen ya hyase ene eye the first edition of this very season na ye de niema akese eniema ahodro eniema ebeboa empomuden afimu na ede ehase enunti onno so bomodin na onhwebi na onya mpomuden pa enfama ni nipadua na dwumadie so se de da munim no eye top G multimedia na so masinema mede eba ebesom ye wada enumre bia abrabo no nsia enti bomodin se obekoso ahwe edi amaye na ko ye line so bomodi so be like page no edi amame na wo de comment at so enne ye be kasa afa detoxification say ye yi efri ni peduamu na enne sankomo yi na me no mienu ye ba bedi enu ti gibre kakra bi etwen me ba na ya to aso Wompom say me did this Wompom Nanso, I can't hear my back on you. A bellboy, a Wompom will be a sippy, not a sitter. And you see, and as I said, you media, your friend Wompom would say, a dear brow. Jawade, any Yawade, be abra abonus. And then a doctor for who could have for, I would be drew a young Ebbets Massy, be a dear and pomodino and corner. And you see, so person over you may so, and I said, okay, so sponsored you may your phone numbers now, I was screen so free, you know, be doing come now, a following all social media handles. Now, you mean pomodino and corner. It is a make us a poem to say, now I didn't so say, mean poem, a Jibre a chemi, a mammy charming, a co a by ye, and ne, me see ye dim como, after detoxification, na ye can detoxification, and no cry a day, na a coin ben so, and I bit me afar near detoxify your body. Me did say, but Brennan ye call Christmassy, ye call celebrate ye Christmassy, ye dinner be brave. Ye no monoma hodo bebre enema hodo bebre ne homi koye mu dada nyina se de enim no ye man mu ha emfutro ne dos pa na ya sen awura hamatan enti dust no aye too much enuane ye di ene de ye nom no bebre na
ekra poisonous substances bia ye ni hu na ewom ye this so ye ntimi nya effects no right away na it take time and sana ye nya sa effects no enti ekoba ne sa aya na ewo se ye bomodin se ye ni petua no ye be clean bro ni be ka se obe clean obe detoxify system no obe bomodin so obe yi efi bi ewo ni pedua nim de yare ebre ni pedua no de ohaw bi ebre ni pedua no emma ni pedua na kwa no entimi nsisi so se de wo peno no enu nti enne ye di sa enkomui se de be ya ye nyina ye behu ni pedua na kwan ene ebra ewo se ye yi efi edi free ni pedua mu enu nti boni be ka se detoxification no eye process anas ekwan bi a ye fa so edi eyi efi free ni pedua mu ekwan a ye fa so edi yi efi free ye liver eho na ma liver no enya ahoden sonko eboa ye immune system ema immune system no esi brane enya ahoden eya strong sana ebeboa ye dada edwumadie nyina mu no ye betimi atsena anase edi edwuma kwan sonko kra so a yen fire anase yare bi enye den emme boye na emfa how emfa emre se esiese ye liver na esiesie ye immune system no etu sign boa esiesie ye skin no ye nipadua no ye honam no ema etoso ema enida ho ema ne ye fe ema skin no eye free from radicals ahodo bebre se fa insawan ne eniema mpompom ne sa ne ema no se efiba wo nipadua mu a eniema ahodo bebre na etimi eye nipadua no se bia ebetimi ayeden abo yare uti betimi aye oya uyefunu betimi aye oya obo betimi ahyeso okoma betimi aye oya enyama bebre eba ni pedua nim ekoba ne sana emma ni pedua no enya ahoden soko na yakodi Christmas abei aye ba be ye adwuma asadia pesika fofo aye de beko for another Christmas celebration there na mesro se bomodin se ube follow me ube di mechi na dwuma die anase nkomo aye atwitwi osuso watie bi na watimidi ahwe oni padua no esuye entimedi kan mo hu se ye yi fi anase ye detoxify ye ni padua no eye kwan a ye fa so eyi efi ni padua nim ye wo kwan ahodo bebre a ye betimi aye ebi kwa akopie hospital crampo enti ye kwan ne de ye wo ahodo bebre obi eti ho no bebusa se na sa toxins no den in a simple term na yebeka say a poison and as a poisonous substance e fa enuane a yedi mu eba e fa ensu a ye nomu eba e fa ensa a ye nomu eba e fa enfama a ye humi mu eba e fa eniema ahodo bebre mu enunti say ye toxins a poisonous substance e fi sanema we nyina mu eba ebedue ni pedua ne so ema ni pedua no akwa no ebre anase eko ohaw ne amanie mu enti sa enioma we nyina no enua mu emua mu ni mfama ne sa ne ma nyina no ye komu a ye nya sa ohaw we anase the more ye di no the more ye nya sa efi ediba ni pedua mu enti yenhwe kwan ye be fa so na yetini asiese ni pedua no efri sa ohaw yi nyina mu anase ebetini akrene ni pedua no efri sa enema yi se na ebe ya ye bebo ye ni pedua no ban efri yare obi se so ekwan ben so anase edinti ene wo se me krene me system ye dikia bobo so se nuane ye di ene nso anem ne niam bia ekoni pedua no mu ema ni pedua no epre liver na esoni ye nuane so eyi efi no eboa ema efi ni besen ekono se efi ni eko esu bebre a ede yare eba liver ne yemra eden anase hwan ena wo unipadua ni mu a oba beso ne sa efi ye nuane a yedi mu ede amaye enti dani nyina no eni se ye twen ema ohaw bi eba ni padua ni mu ansana ya yeden yetumu na mo se ye pedro bi anase ye pekwan bi so afa ye di ebebo ye hu eban afri yare no ehu se onipadua no efi ebemu a edikia bobo so yare ahodro bebre
etimi eba titru ebitimi na empompo tite wo yensa se ye underarm no na se de kan se ye armpit no empompo etimi piepie ho ensawa hodo etimi piepie se bio afa ewo nipadua ho a emfama entai emfa no sane ma we etimi piepie ho no mo obi wo ho no ma etimi ema no yefunu yawe ejani yefunu yawe ama ebewie eche ne kra no esi wanyam ulcer a yehu ulcer ne kra ne fariba ana se kwan po be fa so kra obeyi tu sa yawe no ase ede afio na emom se wo ye nipa otai ebo wo hu ban efri sa ne ma yehu bosome miensa bia na wasiese nipadua no wo detoxify nipadua no wo di bribi akọ nipadua no ebeyi fi efri nipadua no mu a ebebo adane de nyina no obenya ahoden ti obi asem ne se edienti na wo se me bom meyi sane ma we efri maka cho se ebe build o immune system no strengthen no na rejuvenate wo nipadua no se wo ema wo ahoden fufo kra hwe se wa bre na wo naaye na fe wo di ejuma achye wo hu ene niema ahodo bi achye wo hu na ama wo ntumi enye de wo se wo ye no ekoba ne sa ha atwen but se wotimi ede wo kakete na wo da obesore no na obo se onipadua no esibra ai ebi no epoa rejuvenate nipadua no emanipadua ne se gina ne nice bio emanipadua no esi brand se de be ya ubenya wa ho odin dani nyina ye detoxify nipadua na se ye clean ye nipadua of poisonous substances here esai eboa ema ya adwene emuda ho tibo ni be ka se it boosts our mental health ema ya adwene emuda ho eyi adwen fi anase adwene mu fi efiri ho no mo ema adwene no emuda ho se de be ya ubie wa no na wo kasa o kasa ye hu se o kasa firi wa adwene mu na adwene ne so emu ye de emu eda ho pa eni ti bomoden se obedi machi na de ye ken osusu wetimi ayeden aye bi no wetimi di akren o system no edu so se ye be che de be kren system na entwintwen wo na asokwa bomoden se obebo onua no aman ye se Wompom ti se dwumade T.Dr Joyce je majimadwa me de bramo se de mo pani bi ano mo de munim se me de be mam ekwan biara so na aboa nipadua no ama nipadua no so ayeden agina baby o se o yeden ochina yensan enhwe enti yewo akwan ahodo bebre aye beti afa so edi agi nipadua yi efrisa ohaw eni amanie yi emu na obi bebusa se so ekwan no etesen edie na menye enfa enyi toxins enfri mini pediem and say ekwan ben so na menfa ametimi dia krane ni pedie from sa enieme ya ye bobobo sui ejidi se unim ensuo no mpa na unim faso dia yenya efri ensuo no munsuo so a ehote ensuo a eye krogin ensuo a ahonindro ewom ai ebeboa abuild ni pedua no 6 glass of water in a day or even 7 or more will help to detoxify your system. Enti bomodin say obenum ensuo say de yenyina nim no emi say water is life. Water is life. Enti wonu a ebeyi yare afiri hu wonom no eboa ema wodwonso the more wodwonso the more wuyi efi wuyi yare ne niam ahodo efiri ubody nim wo hwe screen so a ye the picture bi to ho a eye a glass of water a containing mint any lime and as orange aye di ashem obetimi e di ashem se ya anom a beboa obetimi so achin bi agum aye no so no mo a beboa and we no osori anopatutu a woni di ye na obetimi aje na odi aboa woni petua no abo ho ban free yare ahodo bebre emu obetimi susu edi enuane bi te say fruits and vegetables sa enioma we susu ekra nuanuro ahodo no bebre a ebetimi aboa
eji yareɛ afiri nipadua nim enti sɛ wodi akutu na wodi kwadu watermelon mu ene pineapples beetroot mu wɔ hɔ fruit ni de ahodo bebree obetimi edibi na eno so aboa o de atosode anase vegetables no e de kan waduane a wudi daadaa ho a ebetimi aboa o pa enti bomodin se wo ma wo remfi anase bomodin se obebo ho modin bia se de bia no when fruit kra no ebi akutu mienu ebi akwadu mienu ebi abrobe half anase quarter pineapple no na wadi beetroot no obetimi a blend how the ginger kakra ka ho o the lime juice kakra ka ho na wanom eno so betimi a den e di wakagina mu yie pa e di amount na se wo ye we nyina kai se wo ye obi a wono monsa dodo Christmas minim se bebre na chele no ekoye high omo a wi na mo ya totu enam no de ya totu no ebi kra anya soft so esan se celebration se bio na wanya na afibia na onya ne saa nti owe ye wawe so pa enti ekoba ne saa e de how brain peduan omodin wanu monsa dodo wawe nsa enam dodo a omodin se wonsuo na wo benom na no pa no odi kakaduro kakra ebetum na aboa na no so akene oni pedua no afiri ho obetimi so aye fasting enim say fasting ya mebo so de bebrempe nanso that is the best and the fastest way to detoxify your system. The best and the fastest way say obetimi ade yi efi ene enyama oni afiri oni pedua. I'm not saying that go and starve yourself. You fasting and you were starving. Obi say oh yeah fasting but omompaye. Obi say oh yeah fasting but Bible ne kan quotation ni bi I be boa amenetimi I draw closer to God. So won nye sane ma we ya de wo your friend starving. You are just starving yourself. Enti fasting so boa e manipedua no etimi eyi efibi efri emu ti bo modern say obe fast among for me among for tests and messages me say fast na yam de but bo modern for the 3 days cry is the best e betimi aboa ama wetimi aye enya hoden sonko e de ama woni pedua obetimi use herbs ahodo bebre say de manage herbs ho na me de herbs ne di me dwuma nyina no obetimi aye herbs ahodo bebre o de contact me na me ma guidelines on some of the herbs obetimi use to now the detoxify unipetria no just give me a call na ye ni ehun enkomo enti fruit juice you say bebre pepper me boss no bebre ni age fruit juice it is a fasting na want me nya but modern say obepe fruit juice so and as smoothies we blend it kwadu kakra na oni wo de niema afrafra mu na wononom and also so ebetimi aboa ama watimi ade detoxify nipadua no mama menkai wo say ye wo ade ba ko bi wo honom a se wo ya bo nipadua ne pa se wo ye all this detoxification wie now sign complaining of me yam eti me ho ye me basa me shede hu de ye me a da bi na just aka ade ba ko pa in particular ebetimi aboa wo pa eye se ube relieve you of stress. Just be stress free. Emma asembia entete emma wona mini bebre esan say odwene entimi ma wona no eno kra de it's so poisonous to the body say nipadua na kwa ni nyina ampe enti ubeye sa ne ma we nyina bewie na woda so edwene say me my fees so me my books so me say ya school enema na eba no fees na eba no books na ye to no enema na nkola ne di ko school no it's way too much for us to bear than so but modern say we be reduce wo stress level no na etimi ayeden abo ni pedua no untimi detoxify wie na o stress level no e da so high eno de e so dangerous it's modern so betimi aye stress free na watimi abo ho ban e free yare ahodro bebre hu ni say messages no
aba na eba WhatsApp ne messages no there aba bebre aso minim say ye nyina no me yi ano eti buche me mre kakra bi na me ntwa me komra me ba meto aso free ho no mo e de ama o Wompom etsen me gidi se wompom eye nanso aka nneema baako mmenu bi a ebeboa ama wompom bi esipi na esita enunti ene ya hyehye dwumadi a ye frɛ no wompom tsen ede brawo yawade ene yawade bia abra abonunsi ene adopter for ekukudamfo ewa bibidro eyemu ebetenase ye di ye mpomudin mu enkono enunti so pese obadwumadi yi so Hello. I am Modofo. Madi na akusra Johnny 1. Size the couple. Yeah, the youth of today and Friday be at 2 to 3 p.m. Our Top GTV. Na bre uni wobusia ona for our for na munji akuna na yesunya enemi bia dem. Yeda mo ase. Bye bye. Bium menim say questions no eba monfa bi so enko Facebook timeline so enfa emaye but modern so say also be share na unua bi etimi asua bibi afri dia ye no emu obi say so obetimi de light soup obetimi aye light soup e dey detoxify the body now because me ka say on the more veggies, more fruit. It will say, obetimi the veggies no, aye light soup, no the detoxify body nana. Okay, so mama so me musa say a number and I would the year or light soup. Say open say would detoxify body nidia. As you mentioned, no, the soup should be light. As you said, light no. The soup should be light and it should go with natural spices, not the artificial ones. They are no, not that one. Until I say, making sure say, ever you use local spices like Sanami mentioned. So you can do the turmeric, you can do the ginger, the garlic, and then fresh tomatoes. Now, or the aye. And I said turkey balls, crowd wait me the turkey balls account. But it shouldn't be thick, it should be light. So yes, you can also use light soup to detoxify your system. But wait me you soup fish soup. It is only when you are suffering from malaria and I'll bet me on your light soup beer. Feel chicken I wait me dey especially the local chicken I like to na where one long na aboa with fever yes until wait me at the light soup I you know what thing na kwa me bento na this question buy but it's on WhatsApp and forgive me it's on WhatsApp and Mr. Jerry so say oh sorry anopa na say ontimi enum smoothie bi and say ontimi di fruits bia onyum ye
but obetime the heavy food ewie ansana we dey no to detoxify ana. Please no. If you really want to detoxify your body there, me patrol, if it's the vegetables you want to do, the smoothies you want to do, it should be early in the morning, very early, first thing in the morning. It will know smoothies no, and I say fruit juice no, and I say bechicha fruit salad be now be there. Me patrol bet me edi no ansana wa do heavy food bia opese wodi no enti mpacho shane so sa efa mame se opese wo show body ni se o dey open am o dey be ne dey amesro but obetimi edi wo heavy food anapa and I say we mu kra udidi we 30 minutes after your meal no obetimi edi any fruit that you like and yeah, but not when opesa will detoxify o body no and obeye no sa e dey am tin patrol and so sa e fa mamme and me nua be ma Thomas Thomas so e dey question about say anaju bia se okoda obetimi afa any laxative na and whatimi detoxify body na laxatives. Yes, it's not make us say we can do the herbs and see if you are interested in the herbs. You can just contact me now. Mature 1 or 2 herbs we are with me a day detoxify o body no. 80 to me me pacho ubetimi aye anajo send be by morning no. Now it's near your juma crowd system. I didn't say doing it at night now is the best thing to do because only in the daytime now you might be tempted to eat a diane say oh yeah then odi eti but modern say obetimi detoxify your body no anajo obetimi aye anajo na no pano why free yes some maybe so ede aba or say enti say opese or detoxify the body na so aduane a yedino obi a o detoxify you betimi edi aduane bia ope. Oh yes, but let me tell you say you are what you eat enti so we detoxify wie a hweduane a wudino na one kofa ohawa ma onipeduane all in the name say me detoxify my body wie emu da ho efi ene is toxins na free body ni it makes me di aduane bia me pe me patcho there bi say who detoxify we make sure say you eat the right food at the right time. No more late eating. Do not eat any junk food. I think say that one will also help you. So my last question says that or breastfeeding and also with me detoxify the body no whilst or breastfeeding and yes there are several ways to kill a cat. And yes quite a real while be fast one also be me detoxify your system affect the baby no and but modern say na me di kan you know or warm water first and in the morning you can add the lime juice to it or you can go only the warm water raw warm water na one no munsio to aso in a day no at least who the one to me and cry 6 glasses or 6 sachets 500 ml bottle put me no 65 cry a bit me about it's but modern say over here so a day amame 80. Let's run quickly to Facebook. Okay, so Facebook so Minia AJ Benjamin or say True Talk Dr. Joyce and see Minia Benjamin AJ say number 1 but that's and I'll say or no please send your messages to Dr. Joyce to answer all your questions and see Mudamumfa keep your questions coming. When you say more pay me WhatsApp no more because you have my personal contact. Just keep your questions coming. You be answer a day amount. Evelyn Adoma say True Talk Doctor.
Thank you. Evelyn, thank you too for watching. And I need but to kindly comment, like, and share, because this is a very educative show. Modern say we like page, you know, or comment. Now we share the amawu nua no so esua de e film na afemu de no joke. Enya puti po enti na ye ba akra se ye ba be ye adwumaden e de apiska enti se wo ye adwumaden na woni mpomuden a adwumaden no wontimi enye ti bomoden se wo be nya empomuden mapa na wo di aye adwumaden no e di enya emu esika enti na ne detoxification topic ya e be discussing aha ene e di adwumaden ni na ebesi na eye top G multimedia e so masne ya wade nwumre pia ma me di adwumaden ebe somo na yesu yedi esua mu ade omodin se only top G multimedia for ebe di enkomo afa o printing no ho o branding no engagement invitations no wedding invitations no me ntwa mfa ho kra omodin se oni omo ebe di enkomo na watimi enya invitation card papa o branding work no ombe ne papa so wo ye billboard and asa wo ye normal signboards ahudo ye DCC ejuma enim ni ade ya oh eno de ye ejuma ketekete no kra de o ye se ya na o mawi ma ye kama e de amount ti bo modern say o be o mo na o mo aye o printy o pictures writings be on mags video acheche wo engagement ase and asa o program bia ase asa o pese o mo bra eme take full coverage so mawa e kwan da so da form cra obia etimi eni omo eye adwuma nti bo modern say o be frɛ om na huni omo edi enkomo frɛ e wo 020-294-2535 020-294-2535 so na omo be chill so kwan so nkosokra na omo aboa ama dwumadi a pese wodi no ayefe na enipa ensoso ani ayeden aso uton wade we bie shop we bie adwuma bi na pese omo hu dawura omodin frɛ om baba ye edi amount media T.Dr Joyce ej me and I'm a Green Orchid Healthcare ano e wo Taifa Burkina e ho de wo ba e ha mama enuahi enubuna na hodo ni bebre wo ba wenye ni nyina bi ho wo pre awo a wo pre stroke yare anu adru na so pese ye manage wo pressure ma yare be na da so enko achire kra o modern say wo be frɛ T.Dr Joyce ej e wo 0543410734 so na waba na ya show ya ma ayaresa ehoti enne Wompom ti se dwumadi bi da mo ase se mo hweye last year dwumadi mo ma ne koso ye fefefe this year mo nkoso en support me na yentimi enfa empomudi enkomo emra na oh my Ghana yentimi ene yehu emfiri yare hu abra yentu asika kase bia enfa mpa yare na me ye adoma ye be sa ehia das Wompom say me didi se Wompom nanso aka ne ma ba ko me bia ebe bo ama Wompom bi esipi na